bato ibe hina olu de hina mina olu de ala kira mun fa olu la halala ko yaati ala ummati zaman akoni ni wati sira ali mantoma alqabidu ala dinihi ko min bolo falendo aka dina la be fe ka ala ka dina nyuma ke ka sali ka sun ka ala bato ka sara ala nya ka ni dunga toy ala kama wala saka jigiya do bla hiranya la haraka o ka kay bodai ki misaliya be ke kel qabidi ala jamra ina fa tasma kisada ma tigi tegama ma min ko be ala ko ken ko tasma dalimbe ika o wati Allah bala mal hatta ika ala bato ibe kele o de nofe ika ladriya ibe kele o de nofe ika tientigiya ibe kele o de nofe ika limaniya ni ka ala mogoya ibe kele o de ite kele ki juguma gere mais ibe kele de ki be ala fe alqabilu ala din nin don ko fole manaside ko mami ka dine baapolo na libi fe ka ala ko nyuma kede tasuma kami de be etegana i komandi musoyi minte ala fe i de mi komate ala fe i komando yi i bara nyogo minte ala fe i komando yi i sigi nyogo minte ala fe i komando yi i je nyogo minte ala fe bale o wati ba soro ala mogo de ka dogo ne kele mego kibe ala take du kono e mamma ngoyi abiki ko banakota munendo ila ede ma compliquer ede ko gelentigi togo suku bebe daila muna kikibe alafi wajoni mo balawno boneta ka daika kafiru tede ini yere munu yere be ka nyongo soro o ala koyi anta kira bolo baray la la mbebe se ka ni sharia e ko de ka ke ala tay balma hereti bolo de ni be kabila la herete kada ga mawd ma fambati ala fi ni be du kono herete kada ga du kono ma fambati ala fi ameni la halade sampa kele ni ko kiraye ni defu itiga kele kiye shweni kede atika kele kay ma fada atikele kay jene kele atikele ko la dirite de atikele ko la balia ko kake ala tay o de biki ga bone o de biki ga musiba wa amode la syria be ambe dobulu min ka tafo min kana taw kira de ya fo wa ma yantiqu anil hawa min tani duma fo wa hayu de min jara wa amal وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أي ما دوكا مثالية فو ما تمنونا ما نتون تمنون دولا على ولفو قرآن كنو بما أنا كراك فما كان يمودي كنتكي أم مثالية بنا كيفو مودي ibe nyangata ibe buruja ifa benani iba benani ibe ke mamma ngoy idabi bo dukumana idabi bo kabila fumana ibe ke mdenkerefe kaki idama na mai kike nyugunto la fenye ko ga da jumenga illa an yu'minu billahi parce que il manieledo alama iko ko ga koka alatai ibe ke la odino sangolo ni dugogolo ye alamintai olu yere mumbe kike la olu tigi alami o era ko ku dame alamina ko muna iko ko kake alatai ibe kelo de no wallahu ala kulli shay'in shahid wa ala nyabe ko ibela ala siriyali me benabe ambe beta nyo sala la ba may jije ka sabati ngaman ko de ala ka sabati ala ka boda man kany abe fonde ma ko la tarbi kunama fitna ولا ملمو حديث ور الاخره صلى الله عليه وسلم اكو اسلاميا نانا تنغرانجلما بدا الاسلام غريبا فسيعود غريبا توبى للغرباء اكو اسلاميا نانا تكو كان بلا الى كوي akani toro koy ko islamaya fura damani mbey annana atungarangelama islamaya sindira ni geley
amata monya ko jila la Allah mau kantigera oslamé de nofe na mau kuntira oslamé de nofe adamine mau fagara fagatu ko chajugura oslamé de nofe aba angli jigi Yasir alu Yasir Ammar bun Yasir anafa Yasir anaba Sumayya aba angli jigi oluka tarikhila olu ma fola la fulaye munun dona islamé alu Yasir kira nani jokuna ko sabran li ali Yasir Yasir sodungaw sabali yawtay fa inna maw'idakum aljanna laylu min bawni ala cha wa inna bora ya bata aljina kono ma sabran lakum iraka sabali ni fitne klela ikam maw'idu ya aljinay Yasir minana ana furmuso ko muna ku dona islamela ku kabo ku temo islamela ku dara ala la be ala krafi ku ka bone de kerawe Yasir fagara amuso na denyan ka furmuso mineno ye Sumaya ka faga tugo cejugula faga tugo cejugumi ni dine la selite islam man ka fo riwaya do ko ku ya sem flasri bagan fla de la ka sama ka fara ka bo nyogona amus adew nyana riwaya do ko ku ya siri ka dade ka bamba amma tigi abe mi ka jonya kono odo unana afaga ka sutura de la ni tamai Yasir nyana ka dinga yere fana min kirana ni jowus ko sabran li ali Yasir sabali bawi Yasir sodungo fa inna maw'idakum aljanna laylu min bawni ala chali janay kuma ko kana balayla ikayi yere soronin te kun kono ala no fe bi je labayna bal kira ko jaa al-islam ghariba aw bada al-islam ghariba ko islamaya damnanati wa sayaudu ghariba wa bi seginte fana fokata jiya wuli mami ko abe ala fe mami te ala fe o jugu folo yi ite lafiya o bolo fatuba lil ghuraba ko tare ayaw ja aw mun yo deguno toro mine ka klaka ala mine ka to deguno toraka ko tuba de bawi riwaya do ko tuba nya alijina tuba de tuba lakum ko alijina tuba bawi do ko la ko alijina sote me ko alijina nayman alijina damu naw sabatira ka sa o kay ko tare la har do ko alijina nema de bawi Allah kan do alijina kono ambal mo sahaba ya lakira qila ya rasulullah ya lakira wa manil ghuraba ako manjoni de o tungarange o yesa nolu de bina geleyani defun soro qala alakira ko allazina yuslihun mamunu ko bi nyanike ele ko nganye parce que o do ba soro benyana de bejene do ni ngalu digay bejene do ni janfay bejene do ni yurugu bejene do ni sura féminin bejene do ni shuaniye bejene do ni binganiye jeneyate ala kota e mabolo nyugunto la fente iba de soro kata dengudi ke ka sakafa amita donke ka donglita ma fate lebuye odo bejene do nai boli beto te lebuye waraka ki kuna doro shuani ni bingani ni fasiki ya te lebuye bejene do nai odo ko do ede ko kanga ke nyumai alezina yuslihun ede bina ko anga nyumanke jeleya ko lu de oraba ko lu de tungarange o be gaf man me iza fasada nas maw ya chiep man be ya chien wati mina e kana ko anga tila ko kuma illa halabe ketade ko ngai tare ni sabatira ni ma biutay nyogona kono ki tare ko alijina tubabi tuma me mi fo ya alaka puma kan ka daninga alaykum anfusakum ala yufqirana kono ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza ihtadaytum yaw liman yajun
ayaw wasadu aw ka dinena anaw ka alako anaw ka kanda anaw ka kira ka tasra kilinina hali no gelara ayaw wasadu aw yerena aw ka sabati la yadurrukum man dalla hal ni beknyana ko lu ka nyani toroya ni kololo otina ebo ika dinega izahdadaytum ni kanara kabla la kasra klinika alako qur'ane kono wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana koni mami saraki ni jahati kerengerene mani wati nyonawla ka kolo alay ka ala tadefo ka ala tadeke ka ala tame ka son ala tama hallo goyra mawye ko ale Allah ta'ala ale de bolu tigla mo kanda kabla ale ala kasraga ale ala budema we sabati wa inna la lama al muhsinin ko ala ka deme ka fuleme nyumangela odema ibe senge ko ni meddo mewo me ala bi ka cien bagay ala ka ngeceti ala ka hina ana ala ka yafam ala ka barka do ana ala ka sabati ni fitna baw mun be jiya kono ya rabbi ala ka bodake ayi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله عباد الله وفي هذا الزمان تنقلب الموازين وتتبدل الحقائق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس الزمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخؤون ويشهد فيه المرء وإن لم يستشهد ويحلف المرء وإن لم يستحلف ويكون أسعد الناس في الدنيا لقاء بن لقاء لا يؤمن بالله ورسوله رواه الطبراني نسأل الله العفو والسلام ولأن بل ما سمع أمننا أنبا أم سلمنا أكون نواتي سرسا نواتي كفول مني أنبا كنا لألا أنتنا نيون سوسو كو على كرا يمي فو سامبا كليني كو أنبا كنا باجي أنتنا نيون سوسو ولا سبا أنبا كنا akuna mblala ni la hale ala sa baskilu bi yalama afomandi demi soro la bolon fe klonga sra fe wode kadi fawni bawni momso ye kateme halala deunga kambe ketani yun baskilu bi yalama Allah tinyani de bege nyumai keni kelaw de bege ma tanune unye ma mandiu ma sanuma ma nyuma ma jugo nyuma olu bege ma mangoyi olu de bege nyugo to la few ko amena ketani amba umu salama yala karaka di sadola kale la ala mbo kaka kutubai kun shambal maw abe makashi ko ala kira kodi ويأتي على الناس الزمان أكو دون دومين علم منتون كاكي بارويالا نندون يغشيكودو يكذب فيه الصادق أكو تشنتكي إبقين غلون ديغلاي إيه تشنتكي وبي يلامدي أبي تورا كونكا تشنتكي إيه ديبقين غلون ديغلاي مو بي بان إيه ديلا إنيكا تشن هل إنيكا دلوية قرآن كلوي هل إنيكا دلوية على كراتاي ala ko masola qur'ane jigina yede ka aljina ni janeme yede taya ko centi gode bina mangoya olu de ben galondigiya anaka cien na tara yoro tedde memba soro tim manja soro kada ka cien be do ananga intérêt u che odo ni kera cientigi odo obe ka intérêt ni ka soro bonda chama datu ma cien bi blade ambe kan galota ambe kede ala kira afotandi sallallahu alayhi wasallam yukazzabu fihi sadiq cientigi be kan galondigi tara yoro
ما هو بين بانشين تقول أو بين قالوا دقوديتا ويصدق فيه الكاذب